Organizatorji so nam danes tukaj v tiskovnem središču pripravili pravo presenečenje, namreč pripravljajo svoje dobrote. Poglejmo si, kako delajo kruh. Aber ein Foto nicht dabei. Hast du ein Foto dabei? Nein. In lačni novinarji. In oboževalci, seveda. Pravimo se še do mesnega oddelka. In poglejmo, kako se je spekel kruh. Še prazno. Še malo pa bo. Hatta elde tutalım bir tane. Hayır. Ne olur bir de tutar koymadım. Yanımda bir tane çekeyim. Hala bir de elde saklanır. Bir daha. Sicer ne vem, kaj govorijo, ampak verjetno je rekla, oziroma rekla, da še enkrat notri. Obrsın da çıkar. Gel bu tandırı da çek. Salamın tandırı, karamın tandırı. O eski götür. Salam falan. Salam. Nece maraq var milli mətbələr. Tələsmə. Salam falan. Nece maraq var milli mətbələr. Tole pa so male pečke, kjer nastanejo dobrote. Zanimivo, še nikoli videl. In v ozadju mesto Baku. Daljavi kristalna palača ter seveda novinarsko središče. No, pa naj kdo reče, da nam ni lepo. Olmalı.